Mayong adlaw mga kabukid. So sa karon nga video akong i-share sa inyo ang dakong epekto sa kining pag-usab sa panahon o ginatawag sa English nga climate change sa ato ang mga tanom nga kakao. Kita nato karon sa ato ang video mga kabukid nga adunay kausaban ang season o ginatawag nato nga pag-harvest o pagpamunga sa ato ang mga tanom nga kakao. So humanan ni nga video mga kabukid, and I'm sure nga makakuha pun mo nga may nga mga lesson o siguro aduna tay susamang eksperyensya o mahitungod aning kinati nato nga pag-usab sa panahon. Okay, bago ta mo mulakaw mga kabukid, aduna tay adin ato ni malimtan ang ato ang sundang kay basin ako makatagbo ta og kining o mga ahas o bitin diya sa atong dalanon. Then di po nato kalimtan ato ang sabon og shampoo kay di gid masipyat nga kung matutag bukid dapat maliko gid tag sapa. Okay, dili po ni pa bitin ang ato ang body, ang ato ang binuhi nga iro si Fritz. So bisan asa ta moadto di gini masipyat nga mukuyog. So medyo basa ang ato ang dalan tungod sa gunson nga pag-ulan diri sa bukid. So may pa si ate. Te, ganyan lang. Kasi nagsampol sa kuan nervous nga kakao. So gibalot siya og cellophane para dili kay siya mulagom. Baktas na mga kabukid. Exercise na pod. So nindot kayo ang among bukid oh. Sumpay sa Mount Tipulog. So shout out sa ato ang mga subscriber nga walay sawa nga suporta no, mitan-aw sa ato ang mga video. Daghang salamat sa inyo mga kabukid. So bago pa nga ita nagbaktas, medyo hangak na. So pababa na ta. Hinahinay lang ta kay medyo basa ang ato ang gianan, dangog. Nya bakilid pa jud ang nasa kilid. So gikan din makita na nato ang ato ang padtuan o ato ang destination karon. So dili lang kayo maklaro kay naay mga tanom nga durian. So mao ni siya ang Mount Tipulog. So kada ani nako bukid di gina siya masipyat nga di na to makuhaan og kining litrato o video. Dangog hinahinay lang ta. Gikan dinhi sa ibabaw diri sa patag mo travel pa ta o mo baktas ta siguro mga 20 minutes bago ta maabot dito sa atong atuan. So hinahinay lang po ta kay tungod dangog ang ato agianan. Sige ulan dinhi. So mao ni ang amo ang problema no dinhi sa ato ang area dinhi sa Tawan-Tawan sa Davao City basta kay mupatong na gani siya og September padulong na Disyembre no. So lagma lang kay makakita og init tungod sa gunson nga pag-ulan. So mo gini isa ka problema namo dinhi. So actually mga kabukid kini unta ang amo ang area dinhi. Kapila na ni gibalik-balikan og kining taga government para butangan daon ta og kining tramline o kung ako nasayop kung sa English ang ginatawag nato nga cable car. Medyo social. So naka-remember mo atong i-upload nato last nga video nga nisakay ta og tramline o cable car. Gikan dinhi sa patag padung sa Pikas. So muumpot at ibutan dinhi sa to
kini diri padung dito sa pikas pod niya side. Para dili pod daw unta maglisod ang mga mag-uuma nga gikan sa bukid dalon ang ilang produkto padung sa patag. So matong yulat-hulat nato hantod karon wala pa man. Tod kidako kay tong tabang siya sa ato ang mga bukid, labi na sa mga mag-uuma nga na dito pati layo ang ilahang uma. Nga dira. So luoy kaayo manggod kung lukdoon lang labi na kining kakaw na medyo basa. No, partibog ata, mabasa pa ta sayang tinulo. So doon na lang ta sa sapa. Dinis sa ibabaw madunggan na nato ang kaluskos o saba sa ato ang minahal nga Panigan River. And then naibugi ko aning balaya ba, no? Kena so di lang kaya nato maklaro atong i-zombie. Kena so duha ka andana mga kabukid ang balay. So murag bag-ulan ni human tungod kay murag hinlo pa man, puti pa kayo ang amakan nga iyang gigamit. Atop wala pay taya. So nindot kayo duha ka andana. So nindot tag mga puyo dira. Walay samok ang imong badunggan kay tingog lang sa mga langgam, tingog sa tubig. Ang imong problemahon lang din na pagkaon, asukar, kape, to kaya di kina mawala diri sa bukid. Asin, bitsin. Kung nakaanak, gatas. So solve na. So nindot kayo mga kabukid oh. Duha ka andana. Yan apos siya sa ubos sa bukid. Perting ninduta. Nanata na plane sa sapa. Pati nang kusuga ang tingog niya or kaluskos kung sa Tagalog pa. So unya lang ta maligo pag uli nato. So after naabot sa sapa, dapat tayo gamay nga subidaon na siguro kaya pa ni isa kilometro. So gikan ganina dito paubos ta karon gibawi subida pagta sa buta impas atong hangak ani ron. So kini sa ako ang mga palibot muna ni mga kataw na ni. Ako ang napansin nagit sa mga bunga pero panagsa lang. So morning ako ang focus karon sa ako ang vlog karon mga kabukid nga ako pong i-share sa inyo ang dakong epekto aning sa ako nang isulti kanina sa ako ang intro nga dakong epekto aning pag-usap sa panahon o climate change. So apektado ang ato ang mga tanom. So, hinay na ta para maabot sa ato ang destinasyon. So, diri sa ibabaw ang ato nakita kining pula daghan siya og bunga pero ang ato napansin dapat karon ta hinog na ni sila o harbisonon. Tanawa may lang maharbis ni December. Kini nga kakawan ang tagian is amo ra gyapon nga parinti igagaw namo o igagaw nako. Tagiyahan ni katong babae ganin dito sa patag nga atong nagian nga tagi atong naay bularunon nga liso sa kakao so iyahan ni diri. So ako lang i-share po sa inyo mga kabukid nga katong bayhana katong igagaw nako dili to siya masipyat nga moabuno.
no? Wali kini iyang area hinlo atimado, kinapagbasan, kinapaliburan gini niya. So in short, sa laktod nga pagka-istorya, maayo siya mo atiman siyang uma. Pero ang ato ang nakita din so sa atong mga past video nakita nato nga bisan tuod na say mga abono gay apply sa iyang kakao, wala gyud ni silbi. Wa gyud mabuhat kung kining climate change. Wala gyud. Dati kini mga punuana dinhi mapuno ni siya og bunga padong dito sa mga sanga diha. Wa sa mga sanga dira diha side, pero karon may hapra, may lang umaabot og 20 ang yang bunga. Okay guys, naabot na ta sa ato ang destination, which is diri sa bungtod. So diri sa pagtan-aw pa lang daan nato sa ato ang area nga kabilin sa atong amahan, which is ang tanong ani is kuan kakao, mga native variety. Muna siya ang ginatawag nato nga mga seasonal nga klase sa kakao. So ato ang obserbahan din so nakita nato mga kabukid sanga lang naipipila ka bunga kinarapod. Kung ikumpara nato atong niaging mga tuig sa karon, dati kini mga punuana puno gini siya og bulak dere or bunga, padong dinhi, padong dinha, ini mga sanga dito. Karon mga kabukid wala gid halos makita nga bulak. So sa ako lang ginasulti ganina, mo ni siya ang epekto sa climate change. Ngano man nga inganin hitabo nganong climate change ang ato ang gi tudlo pod nga isa ka rason nganong ingani ang ato ang mga tanom nga kakao is tungod kung atong ibalik mong gud mga kabukid atong niaging mga bulan, sugod atong Marso, Abril hangtod karon nga tuig 2022 mo ni ang tuig nga atong na obserbahan nga walay init o walay summer nga nitabo diri, particularly sa Davao City. Nganong dako mang ikatabang ning init or kining ginatawag nato nga summer, aning tanom nato nga kakao, dapat mga kabukid mga Marso, so diri sa Pilipinas mao mo gina-expect nato Marso, Abril, summer, it means init, no? So karon nga tuig diri sa Davao City is wala gid mi katagamtam og kining taas-taas nga init. Kung naamay mo init man tagtulo ka adlaw nya ulan na pod, ulan-ulan nya gamay kang init jud. Ang dakong ikatabang aning init manggod aning kakao mga kabukid, kapang na siya para mag-plasing aning dahon sa atong kakao. Pag plasing ang nila, mag-ilis og dahon, hinahinay ka mature ang dahon, musunod musabay ang bunga or kining bulak. So Marso, Abril, Mayo mag-mature ang dahon, pagka Mayo bulak na yon sa. Then pagka Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto ngadto na sa Setyembre, mag-mature po na ang iyahang bulak padulong ngadto sa bunga. So September dapat nanayintay ma-harvest ginagmay, picking. And then pagka Oktubre padulong na sa Disyembre is mo na siya ang peak season o boom nga pag-harvest sa kakao. So ang nitabo karon nga tuig sa ako nang gisulti ganina, wala gid sa init mga kabukid. Mo ni siya ang isa ka hinungdan nga wala naka-flashing ang ato ang kakao. Then wala ka sa ka-flashing, wala pud kay sa kabulak. So atong ilabay nga semana sa bulan sa Oktubre, niinit og isa ka semana. Ang akong naisa ka na obserbahan is adunay flashing nga natabo. Kato kana dili ka sa maklaro against light. Kana
nagplasing na sila nga mga punuan. Okay ni. Para makabukid ah. Kini bago man ning plasing man ni. Bago man ning kuan dahon nila. Iwit na ila pagplasing. Tungod kay wala lagi init. Awa. Pag kuno plasing, dapo kay hinahinay makita din nga mga bulak o nagitib nga mga bulak. Or kung di man sa makita karon mga next month, makita nato na siya nga manggitin na ng mga bulak. So tungod aning climate change nga ginatawag nato o pag usab sa ato ang panahon, dako kaysang epekto ngadto sa ato ang mga tanom. So ingani nung gid sa mga kabukid, no? Nanam gini siya, nanam gining pag-usab sa ato ang panahon. Di na mo natin siya mapugngan. Tungod kay murag nalatid na pud ni sa ato ang kalibutan nga mitabo tungod sa nakadugay pod, nagkatigulang ang ato ang kalibutan, nagkadaghan ang tao, no? Bisag unsa lang nga mga activities nga ipangbuhat sa mga tao. Naagi sa teknolohiya pod, mga padayon nga pagtaas sa ato ang teknolohiya, high-tech no, sa ato ang teknolohiya. Wa pa ila ay magsuffer gyud o magantos ang atong kalibutan, no? Nitabo ning ingani nga climate change, pag-usab sa ato ang inaiyaha, pag-usab sa ato ang panahon, pinaagi magyapon ni or tungod gyapon ni sa ato mga tao. Sa ako nang isulti kanina, wa na tayo mabuhat tungod kay naa naman eh. So ato lang buhaton ini mga kabukid nga dapat ay mga pamaagi aron malimitahan o hinahinay nga di man noon mabalik tong dati, but naapod tay responsibilidad dapat na buhaton para mapangalagaan ang atong kipuy-an kining kalibutan. Nimong responsibilidad ta dapat sa ato ang mga basura, no? Di ta patakag labay, di ta patakag sunog ang mga plastik tungod kay isa po na nga hinungdan nga pagsunod na itong mga plastic, bato ang aso sa ibabaw, madawat ang atong ozone layer, and then pag mabuslot na ang atong ozone layer nga nagaprotekta sa kanang ultraviolet rays nga gikan sa adlaw, madaot na ang ozone layer nato, mo ni hinungdan nga nagkainit ang ato ang kalibutan. So sa may iding epekto sa pag-init sa ato ang kalibutan, so tunaw tong mga ice nga nasa laing nasod. So siyempre kung matunaw tong mga ice na sa laing nasod, snow, so ini nagtaas ang level sa tubig, mausab ang tuyok ang atong klima, mo ni hinungdan karon nga sinati na taog ginatawag nato nga climate change. Pili ta mo tanom din na og kini mga kahoy para mabalik hinahinay ang bugnaw sa ato ang kalibutan pinagi sa oxygen nga gina-release sa mga kahoy. Kato lang siguro sa karon nga video mga kabukid. So yan yo tamo, no, nga ayaw ninyo kalimti nga suportahan ato ang gamay nga channel ang Buhay Bukid TV. So daghang salamat no kay inyong gihuman ning ato ang video karon. Daghang salamat mga Bisaya, daghang salamat kayo mga kataladi nako, mga suwat nako, mga ubo manubo, matigsalog, jangan, klata, tagabawa. Daghang salamat no. So please i-subscribe ning ato ang channel, i-click ng notification bell hina para may mong updated ka sa mga video nga i-upload nato sa matag adlaw o sa matag simana. And then ayaw po kalimti nga i-like atong video karon, i-share para daghan po tag ma-sharean po nga mga simple nga mga nanginabuhi po in taon. So before ta mulig patag balik sa ato ang agyan ganina mga kabukid kaon sa tagtubo. So umano ko kaon og kuan buongon. Okay guys, nanatag sapa. Dili kay madunggan ang tingog kay sa mga page. Dili kay nato madunggan ang tingog nato tungod sa usog na tingog sa sapa. So maligo ta. Tubugnaw ta tungod kay igang kaayo. Ganda na to ato ang ito. Charan, sabon og shampoo. So ligo sa ko mga kabukid ha. Ta maligo.
Perting bugnawa guys. Langoy-langoy tidak karon. So guys, sumunatag kaligo. Presko na ato ang pamati. Okay na okay. So antod sa sunod nga mga video nga i-upload nato. Kalimot mga kabukid, suportahan nato ang Buhay Bukid TV. Amping ta kanunay, God bless og bye-bye.